mhlambe ofuna ukuyi market noma ufuna mhlambe ukuthi uyikhangise kubantu abalandeli bakho on the move sidlulisa lokho sokukusho asibhali thina mhlambe njengamaphepha noma njengani sithatha inkulumo isuko isho wena bese thina sidlulisa kubantu abalandela ngoba asifuni ukuthi okusho uMavuso bese siyamkhotha kodwa sifuna ukuthi lokho uMavuso akushoyo sikuthathe kunje ngoba kusho uMavuso bese sikufaka enkundleni zethu ukuxhumana ukuze abantu bakwazi ukuthi babone bathi ngesingisi phecelezi a story of a hunter must not be told by someone else but fanele kube uyena ake sibheke ngasohlangothini ke lwenu ukuthi nilandelwa abangakanani abantu uma ngithatha umsebenzi wami ngokuphonsa kini ukuthi niwethule ekhasini leni mhlawumbe le-Instagram niqale niba ngakanani seniba ngakanani njengamanje noma abantu abalandela ama-followers njengamanje sihlezi ku-50,000 people cishe 800 njengamanje kodwa nje sithema siqala lento siqale kunzima kakhulu ukuthola abalandeli ku-Instagram mhlambe bekuwo 300 nje ngoba mangabe ukuthi wenza into abantu abayithandayo ubona ngokuthi ay numbers zinyuka so lento nami ngithema kufika iphupho kimi ukuthi kuyoze kube yinini singanayo into yethu thina maciko esikwazi ukuthi noma ngayinini mangabe sifuna ukuyokhangisa ngento yethu esiqajayo ngayo sikwazi ukuthi sikwenze kube freely yabo sikwazi ukukhuleka ekuthenini noma ngayini esifisa ukuyenza akekho umuntu mhlambe esizokwazi ukuthi mhlambe sicele kuyena kodwa nje siyakwazi ukuthi